Gora borroka feminista. Gaur mundu osoko emakumeok mundua geratuko dugu. Trans, bollera, zahar, gazte, etxeko langile, kaleko langile, pentsiodun, ikasle. Paradas, precarias, las que hemos nacido aquí y las que han venido de otras tierras, todas las que este sistema machista y patriarcal agrede día a día. Bizitzaren erreprodukzio eta zaintzarekin loturiko lan guztiak historikoki doainik atera zaizkio sistemari. Gizon askoren mesederako eta emakumeon bereziki migranteon kalterako. Hartas de pequeños apaños que nada cambian, planto. Mundua geratu eta kalera aterako gara gure aldarrikapenak ikus ezintasunetik eztabaida politikoaren erdigunera pasaz. Gaur gure oihu, dantza eta ukabilak izango dira protagonista. Urte osoan lan isinean oinarritzen delako sistema, ekonomia, gure gorputzaren esplotazioan, onarpen eta errekonozimendurik ez duen gure lanean. Euskal Herrian 2018an 2 ume eta 9 emakume erahil dituzte. Azkenak izan daitezela exigitzen dugu. Cada vez que las mujeres denunciamos la violencia machista, tanto en el ámbito público como en el privado, nos tenemos que enfrentar, entre otros, a un sistema de justicia, leyes y poderes públicos que no nos creen y nos cuestionan. Beraz, gaur, hartu ditzagun kaleak. En Euskal Herria, en 2018, 2 menores y 9 mujeres han sido asesinadas. Exigimos que sean las últimas. Gure ahotsa, asteasutik hasi eta Euskal Herriko txoko guztietara iritsi dadila. Entzun dadila gure irrintzia. Gora, borroka feminista!